Kendung sutu namar mengisau mut dah kejing penjok ke jongpi ngila persang ban pendep lah ke jong ke kamram ke deiti ban ke jengkit clear hapo assembly ngila persang ban keren yakimat bapir rebun sin namar bangindon ke nomor ke babiang bun sin kita kecek keren jongi dia bisa lalaban poi syakatong henry kani kaseng kabanung suhun lani ban sukut no taman ele collection negeri kaseng kabangin perkat kai kabanca ya kapateng dari matradau nila kulariu paiba laga dawa yang po assembly laga dawa yang hapo madan hapo surok nginom tiatai nginom peledai kai kapor kakabu kabu paiba wai na banta jomi bangin long sita kira nong mikbat kibalong kinong yasat banlong ru kinong tawan kumangila kular nginiay kular repi paiba South League constituency jumlah penjot don burom ini ngada slow sarong pelat namar bakadonglim kajob yang kapisa dan matadau ni kular repi tani kawai bat kumbang inur ban kular nginiay kular banginom ya peng lalu ru ya kasuki bat kalawai kata kabangi kuak ban kular kamat jongpi till our last breath nginom compromise ya kasuki bat kalawai jongki longdin ki pateng kaloka yukta ngitit baro turang tip syai susu barden bolong nongelam insa pensyai kamba halor kani ka benta Neringa aku memilih nak ni ke konstituensi ngaku aku mai pam. Hasoban sedang ini ke jalan. Lok kemudian pipai ba. Ayukta ketika commission ketika yeshari jauh pipai ba. Kamdei kadi paden jauh cibresar ukolah sama ne jauh kaya di government. Kalau kayukta ketika kun jong kalokpal kerikaan kepala pas lembaga parlimen bat kalok kayota kadai kaan kepada bandon habaro kistir namar ka section 63 ka kerensyai wala patha bandon kita kilok kayota kadai bandon kaan badai ban pentrai kam ya ka long hiru kelam bakla wala patay syai bakajindon jong kaloka yokta it will not end just as an enactment. It should be full function as a loka yokta kadeban trekam tek kumbala pen kamti ka kabasosi pa ba pilai kay ka baca la persang bantuklar dau chief minister la persang bantuklar da KMDA government namar kadon KK shaladet kalau kayukta kadika autonomous body kadika independent body kadai ka judiciary body ka institution kabakhan jongpi pa ba kamdei jong government but kamdei ka department jong ka government bakala ban infringe kamdon ka jurisdiction nakaliang ka executive dani nakaliang ka government bakan infringe dani bakan tamput haluan kaluka yukta kamasausi pa ba pek kajimut nakabenta ka luka yukta kawan kum kaan kadai kaan bat kadai ru ban priyo ekahok kiri ki artli ginong rem kaan bat na kabenta kahok kajong ni upai ba kenaman la ban bisar kenaman la ban ujor ya ke kikam bamsap kikam paratput kabaka department lani kita ki office sarkar lani ki officers lani ki MLA lani ka government kabala ban perking na kabenta ban rat ding thong ya ka bamsap kabasosi pa ba di na 2,000 khasa wala sengya wala pelongannya ka
kalau kayok ta kabasausi kalong mentah nora sa kaway pat kabenta kajing tuna kabulong kata ka floss hakani ka ak balay ong ipigaram jing tuna namar baro kata ngi kong kaseng ngi dawa balay reinstate ban penne biang balay ban withdraw ya ka notification kaba lampendi lembaga government habraway kita gilangot ki officers namar kani kam simlong full fledged kam sim la don kita ki full bench ki bala ban sim ya ta jing ujor ki bala ban sim jing toket na ka ban charge sheet na ka ban high evidence baban persitom ka basusi kalau adu arjar katsau hadu menta si posnam nalor bakalo kayo ta ka basay kalong baklakran shy but within 1 year hapo sisnam Daiban penteri kamhok Bat daiban pelong Yaka kata ka full-fledged Loka yukta Henry kamlong pa Udon tahu chairman marway Nadu bala penlangan Hadu menta Kumlu chairman marway Un sim ka kis Un bishar Bat un rai Kani-kani kijing persang Nakaliang kasorkar Bakam sim laay Tiki brio Kibaday bandon Hakata kajinglong membership, hakajinglong member, hapo kaloka yokta, hapo kajing don jong chairman, kani kajing duko, jong kani, kaak, namar takadaw pa iba, niwan kechapi, namar nila persyang, bagi nang yay persyang, nginamong nanunuru, wapi ay tang sawut, henry, kay kapaplay, ngin persyang kapabatang, kenang ba, ngin lapat, ban pentigna, baka nega bamsap, bampong, kadai ban pekut hakani kari kijongi section jong ni kaat kapenpau balada kimam balada chairman upang lani kidon kiki bidau bamla ban kiar bon lokung chairman apo office lani kapoi kapur kapo hab lesi un kladno nrei governor uhab bantung yau senior most member na pring kaloka yukta kabasusi kabadan hadu menta tang chairman marway balay kam sa malong full-fledged namar kadaw kadai namar bakikwa ban pentrot ya kani kan kani gaying shari jong pi upai pa pili bantit namar kadaw niwan sapi ban pensai ban kot ban wer namar bakadai ga jong pi timba piru ya kan pergi kabor hanuno kapor kabalong kacing dawa kabang ihaban le persya kamtam ini ka sarkar bamsap kapasraman buri kapasraman tepay miyaw kapapersyang nakapor skapor honorable chief minister jong kamay kaya upapersyang ban full ban penbiit banyalang bakla hakani kapor nakuha banong honorable chief minister you can no longer fool us. You can fool some people sometime, but not all the people all the time. Bila banyalang bakla your way, batang sipor, Henry Unday ya paro, bat man kapor. Tipay ba, iwan sa pili kapor, wiko abanong, ya pihoy, ki election, kijan, ladon akmak, pero kapat sutu, namar ba kaniya, kajing bam siem kia jong pi kong kipai ba ban perkat jelio haswa ban rai ka pelong bagi liu sarkar kum ne ku bakalong di kwa amar takadaw pinsul tu syai bakani kan lokka yokta pai ba kadai ka anti corruption bakani kajing persang ban tuklar jong ka government ya ka kamram jong lokka yokta kadai namar baki kwa ban pentuat ya ka namar kani ka penpau syai baki long for corruption against corruption Jemaat kadau nakwa berken tu berken pam ni pipai ba kani kadang dai tang ka jing serang kani ka dai tang ka jing serang warong ba kana kut ka jing sya lebean ubri ubnai jongkaan haki bri ubabat an iba bright star marbanyang pitip ha kibri ibagdan ka plate kanim plate kibakador kidai ki komot
Gawad dies many times before death. Ki kau pun dia biak bonsin. Shwa pakin mat ya keciliap ke bersisya. Mengingilit ya po assembly. Nalor pangilit man present physically. Dalam dia tidak bu ya kan name plate. Henry kepasau sifat. Bagi beliau babat kaan. Kindut man buri ke dia. Namanya bagi dia giliu seliu. Henry ke parti kan sim ya kalenti ke belum ke sinjang ke batinge. Kenapa kini kiki baru? Kenapa ban nangyay jah hati por menawat. Lada yang ni kom kinomi kemat. Lada iba break kom nomi kemat. Yang Malaysia bulan buram jokai Malaysia. Idang syah yang ban mat kom kini kan lutam ya pi upai.